Bathara Narada sebekal nuju mangken ndek kayangan Jonggring Salaka nanging curiga mangken Bathara Narada masuk dek kayangan Jonggring Salaka mungkin beda katetian sampai juga juana pun mati juga gembeng-gembenga sakabina kaya loban tak oning mangken cek beda pun apa neng kayangan Jonggring Salaka Bathara Narada ngagruduk mangken jalanipun si bekal masuk mangken dek kayangan Jonggring Salaka mungkin yang Bathara Narada tampulun mangkin pikir epon curiga dek Bathara Guru sabab Bathara Guru ampun sobung nang kayangan Jonggring Salaka kauladen mangkin Bathara Guru kalaben rajiipun Dewi Umuranti lang-lang jagat mangkin Jumantara si bekal masuk mangkin dek kayangan Jonggring Salaka mak pas panjenengan terlambat masuk di kayangan Jonggring Salaka mungkin panjenengan ampun ngauni ngijek kayangan Jonggring Salaka panika ampun acara esem sadejena kaju-kajuna ampun kering burun alas sampit sampit timur ampun karekongan cek beda pun apa katetian tadi Kak Ma
dek panjenengan mungkin panika sih akeboi mesoma kayangan jungkring saloko dan kula si nyari gara-gara sareng alik di umuranti estonatin kula dalam parcilenan parsenengan kelaban alik di umuranti dari tak kota dan kula kak mas nang ngalita kabekna sampera sampai betes ben pokangah ekatelak sareng ten kaula melana nafsu birahi ten kaula ongke sampai parsenengan dalam parcilenan adik guru kalero panjenengan eko caaki titisan dewa estona panjenengan benip tempat tapar senengan dalam parcilenan mungkin dalam parsenengan epon panjenengan kalaben umuranti takok kama epon geger de alam dunia masih panika menurut pantuman dan kula maturing kika emas dan kula buru enak bekto dan kula parsenengan kelaban alik umuranti nang dalam kereta kencana saparo masuk saparo tak masuk kamaden kula saparo geger sager si benang itunya oh madena katipanika perbuatanipun panjenengan sapurana den kula kak emas isat mangkin den kula minta tolong dek panjenengan torona panjenengan dek alam dunya olah ditaku berdekat dien nang iya alam dunya kak mas naroto materi kiadi manami panjenengan nugas dan kula tetap toron de alam dunya takut berdekat dien raja nang iya alam dunya materi kak mas nyon pamit dan kula adi kaitinan kak mas bedoro naroto Sat-satya kayangan jungkring salokoria acora mesum la pola perbuatan nangkok timi laben be anu umuranti tapi sabrina engkau kalaben be ana beuli dek sanggar pamucieun ngantos bedena berkabur dari Kak Mas Sang Yang Naruto ta ieu nyaraya tore Kak Mas mana bi panjenengan abeli dek sanggar pamucieun iki ya marale kaulah
Dek ampun tugas kelaben sang yang Bathara Guru de alam dunya takut berdekat tien mentang langkah mangkin sang yang Bathara Narada sebekan nuju mangkin de alam dunya. Mangkin Bathara Narada beda bareng bungkol mangkin nang iatas sagere bengkambengan akati apoi cinale rajin apa ya bareng apa ya sebengkambengan nanti tengah sager semak mangkin beto sebengkambengan ternyata benih beto cek bedepon apa katetian panika nanging curiga pikerepon Bathara Narada sampai eta aja mangken jemparingipun sibuk kali tacepaki dek setong bareng bungkul sibuk dengan kita sager panarimah panang gemai sasatiawen Sabar ya mak bengal makal rangkok dari alam peteng kantos de alam terak kadirian manusia sapa bean siang dedekinya mak pas bean ria bakal luar engkok dari alam peteng kantos de alam terak ini tekel bean tak wajib tahu esat setia ben sapangkuk sesaukun bila etan cepaki jemparing dek setong bareng bengkambengan sibuk dengan tengah saja mak pas arobe raksasa katiba kan panengkanang kok atanya di kabekan sapa beungan mak pas beungan dia beungan maka luarku munde ieu beungan tetep kakan kelaben kok je buru manusia kayangan Jogring Saloko yang Bathara Guru siampun tos ngantos berkabaripun Bathara Narada si yutus
dek alam dunya. Ampun sepak bedeneng epa sanggrahan ota beneng ekayangan jungkring saloko betor guru kelaben raji epon di umuranti. Semangkin Betoro Naruto siapun eta benggelaben setong raksasa agruduk mangkin jelenepun Betoro Naruto jok buru beng singko satiang kok buru abele tang nyama engkok seka sempet yang Naruto dari kayangan jungkring saloko matiana beun Naruto sehingga abele gelek be nyamana tanto boing kok dia tak nabeng beun Naruto. Naruto berani berbuat, berani tanggung jawab segala akibat apa cana beuna. Sabrina, engkau laipa keluar dari alam peteng sampai ke alam terakhir. Engkau atanyaan, siapa tang Rama, siapa tang ibu, mun beun tau tutuing kok. Ente kelu engkok nyatora etarema apanje beun ria kaangkui anak dari adi guru matoringki ka emas saat makin den kula ampun hasil toron de alam dunya nyatana saat makin den kula ampun ngaules setong manusia katipanika coba belekan menurut panjenengan katipun apa Kak Emas mungkin panika Kak Emas dadi belei dek kayangan jungkring saloko matoring kiadi saat mangken den kula minta tolong dek panjenengan nyoon aku agi panika titisanipun panjenengan kelaben rajaipun di Umuranti yadi. Kak Emas montak yako katipun apa montak yako adi mungkin teti lat salak neng yalantinya matoringki Kak Emas saat mangkin den gula ngaku bedena manusia katipanika Kak Mas Naruto matoringki kasoon dan kula mung gudeg panjenengan nadi. Naruto marah duduki kematang Rama kematang ibu ger arwa Rama nabean jerwa ibu nabean arwa ratang Rama Rama
ya sengkok anak mbek Rama. Ah. Rama. Tapi kok mak tak nyaman ya. Rama genteng. Puratin. Engkok mak iki tak kandari Naruto. Mata pada kelaben Rama torepu. Mak sirep kakapir ya. Apalah bosan? Hah? Apalah bosan? Katipun apa Kak Mas Narodo? Mun sapanika aden kaula bingung ngadepi manusia katipanika Kak Mas. Adi tak usah posang. Esat mangkin panjenengan anak panika iyako kelaben panjenengan. Matur inggih Kak Mas. Esat mangkin den kula ampun ngako cek panika titisan den kaula. Oh iya. Kasoon kodo kabeun Kanjeng Rama. Kanjeng Ibu sakale. Ya. Karan engkok iyako cek engkok riah titisana beun Rama. Engkok esat satya tero andi nyama. Iya, andi nyama. Tapi nyama kodu nyariaki si bagus akadi bekna Rama. Beda si beda betoro lagi ya Rama. Oh nggih. Iya nah. Esat satya beun lah odi kantajiria. Awujud manusia kantajiria. Esat satya beun nyamana kelabeun engko kamasalah. Oh. Jo tak cocok ya. Tak cocok ya. Tak cocok. Monde ieu esat satya papada kelaben beutena beun. Beun nyama anak kelaben. Kelaben sengkok betoro kolo. Arya mapan nyama pada bi nyamana beun Rama bede betoro nagia Rama. Beun betoro guru betoro Narodo engkok betoro kolo. Kasoon Rama kasoon. Tapi sabrina engkok lapar Rama lapar. Oh iya nah. Esat satya beun la ocakan ngocak lapar ongkuna beun ya siap aki kelaben engkok kakanana beun kembeng racik saibu arwah minangkah kakanana beun apa Rama kembeng racik saibu mun kembeng racik saibu Rama abi berempa hektar engkok umunda ieu enak engkau tak kuat mikir kan tajiria sabrina pe kakanana beun esat satya isya pagi kelaben engkau minangka beres utabi padi jagung roh minangka kakanana beun. Iya jagung saare kakanang kok paling injek 5 kintal. Mun pas padi jagung ria kakan kelaben engkok abi berempat ton beun Rama. Mun de iya na tak kelar Ramari sabrina pai beun torona de polo jebe sare disamenti disak bede nak kanak cetak erokat sare ya. Matur inggih Kanjeng Rama. Esal mangken ten kula apa saam kuda panjenengan. Nyaria nak kanak cetak erokat sebede nang epolo jebe nang edi samenti.
pasera disamin dipanika sing ngagungi nyamah rama iya nak sebede neng edi samin tiria se andi anak ya bapak Sahnawi ibuna Suniwa anakna se tak erokat se anyama Zahro jana engki rama esa mangken ten kula nyoon pamit dek panjenengan ente keluna sebelum berangkat nyari ya bedena nak kanak seta erokat jadi ya seka sampet Zahra ente keluna engko minta obuen been se paling koncok kagak boya apa rama je ria rahasia minta tolong minta sabar nare mana beken yo marah tuli ketok rama tuli ketok kok tarmobu mare rama iya mare lana sabrina boleh engkau bede si penta boleh dek kabena minta koncok nasionga oh beda boleh anjak kakak boy apa rama Arya kakak boy syarat neng enak gering amarto oh iya paham kok marah tuli ketok iya nak satu-satunya begini kedoka tak siom ngabekna ketok siom den gula om guna saat makin yang betoro guru sing ngetok obu epon betoro kolo torjugan siong epon ampone ngetok sopaje tak midi epai lang pemantina senyare anak pada oh ampun lestari lama iya nak mari lagi dan gula nyoneti saat makin dan gula nyari ya anak pandebe si kasambut Zahra si bedeneng di saminti nyon pamit kan nyirau kaitinan ya jika ibu nyon pamit dan gula iya nak poci selamat mantar mau keben selamat ya betoro kolo matoriki kan nyon pamit dan gula yang naruh kaitinan ya ampun epikir nogas bedena betoro kolo de polo jebe neng edi saminti nogas panjenengan soro nyare nak kanak setak erokat pun apa bener panjenengan nogas adi Kak Mas Naroto buru apa ngerasa ten gula saat makin ten gula pun kaliro boleh Kak Mas adi saat makin ten gula nalek tegena jalan na betoro kolo takut berdekat tetian nang ipolo jebe sebe nang eti saminti matur ingki Kang Mas esat mangken den kula nugas panjenengan
kaangkuy nalek teki corokolo itu gas nyari anak pada berseta irokat kan matri kini isal mangken ten kula nyon pamit dek panjenengan adi kaiti an kak mas siampun bedenang tengah parcilenan tak oning dari mungkin jauh ampun katela kelaban betorokolo se nyari anak pandebe se kasampet anak Zahra masih riak rupa-rupana budena kanak ria sapa beun mak pas bedeneng parjalanan dina engki kena lagi dan kaula Zahra panjenengan pasera engki Gusti beneran ya engko iutus kelaben Kanjeng Rama soro nyari anak pandebe seka sampet anak Zahra ternyata ria uringan cakna Rama bapak nasah nahawinya mana sebenernya bisa minti buna Suniwa sebener Zahra sesuatu yang kok atanya adik kamu apa bener ben bapak nak
Sahnawi nyamana torjuken ebuna bean apa bener Sunewa matringgi Guste leres Guste bapak dan kaula Sahnawi ebu dan kaula Sunewa kebetulan ya kakak nih Satya Cantol makin Bedoro kulo siapun nabeng anak pande besi kasambut anak Zahra kaulah dan makin bedebu rande sebekal atana nang edel repot akad dia nyampan jelena tabung kok lapar tapi kok atana ningku beres ning dalam dapur iya bener ya beres alhamdulillah ki serak berkat Gusti tapi penting gula beres ampun sobong Gusti nyatana beres paneka biklor telur rabeni engki isat mangken den gula mat juadimin beres dek kami kiri songai ampun maco beres telak mangkin kelaben anak Zahra labeng epon dapur raburande karan anak Zahra panika tabeng-tabeng kelaben Bathara Kala
pura sapang kok tak tahu si penting kok tak tangali kelaban pengsarak sacaruai. Sohra mangkin ampun ngitek edelem depur epon bulan dia. Ananging tetep tangali kelaban Bathara Kala dari jauh nak. Cek anak Sohra panika ngitek nang edelem depur. Oh, hei, mak buru kan depan Sohra. Tapi kok ngambes depur ya, masih rupa-rupana tomang ngaudi. Mungkin orang Arya bede mak pasedina bekto duhur monde iya rosak lah benengko depur ben mang rajar pati atana dina ben harum rajar satri. Ternyata begitu dia Sohra. Cek buru be. Kau laden makin nang edi samiti. Reng sempo epon anak Zahra sing kasambet Bapak Sahnawi tor juga ebukna sing kasambet Suniwar. Bukan loju makin dek compo epon tos ngantos bedena putrana sing kasambet Zahra. Suniwar Oreka made aja lelek antos adu anakna demaboi anak nanti kale amain jejeuna tak tahu sialah orang tua tak tahu sialah orang tua le tika bareng bula sanonto ampun depak dek karo maiki engkika tapi bula masih kubeter otabel tak nyaman mon tak nangaleh anak enten dek mabei na Zahra tak oni ngepakna biasana Zahra kak dintomun amain tak kira jauh bengki garuwa bula ko betir takut beden HP garo oning mangkin potrana si kesambet Zahra bapak ibu napun sial karan Zahra panika belum paling mandeng compo epon kalau semangkin Zahra siampun etabeng kelaban Bathara Kala agrudu makin jalan epon
na kan mangkana beun mun amain jauh-jauh kani serering tua Zahra munuring tua Riana siang kurang siang malam kurang malam mah cuma setong beuna sebeke Zahra mana rabing jambu masal ning tua ya na sapurana kau lepak terjukan dak panjenengan iki Bu ongkuna Pak ten kaula panika esare otabe-tabeng kelaben setong raksasa jak pasera Kak Linto Pak masa bu ini etabung raksasa siaja kandoro mundu iya apa ki bodoh bagi landor tak oning Pak tapi pikir kok ya masih acorak bodoh tamu Jut sabarnya si bakal masuk dek nak mayu untuk kelaban bekan kotu pas sepak tos ngantos masih ya ropa-ropa nak bede lamoy nyalente engki Pak masih panika ropa-ropa nak bede tamoy nyalente kalau sen mangkin utusan dari kayangan Junggring Saloko kasebut Betoro Naruto nanging Betoro Naruto panika nyamar dek setong orang tua nyemai mangkin dek Bapak Sahnawi kelaban Ibu Suniwa dari jauh engki Pak cek bendera panjenengan nangale buduk dan kula sehingga sambut Zahra tabeng-tabeng kelaban setong raksasa bu angkina bule nangale tibi di kasapana bu engki kaula kenal lagi Bapak Zahra sing kasambet Sahnawi Kak Linto ebokna sing kasambet Sunewa bu engki sanonto pula sokak petanya dek katika wiki anak natika niko pun erokat kelabentikan napenten made jujur tika abah udah dek kabula mun tak bisa bula sinolonga anak natika Sahnawi engki Pak istana buduk dan kula sing kesambet Zahra panika ki belum erokat angkina kan mangkana sampai tabeng-tabeng kelaban bangsa raksasa ongkuna Sahnawi Pak Sahnawi ki kerua yutus kelaban Kanjeng Ramana sing kasambet Betara Guru bulan kikia
bula itu gas kelaben adi guru soroh nabeng bedana Betoro Kolo kura Betoro Kolo Pakna Sahnawi engki pak kasokon dan gulem kudu panjenengan manabi panjenengan nolongaden kaula nyarah tolong bisa dan gula pak katipun apa cara sohra panika seta eta benga kelaben beng sarak sasaka dipanika pak engki cong Sahnawi kelamun tika partaja dek kabula sanonto bula anyama terus terangki jujur bula nyama bula Betoro Narodo tapi bula nyamar ke angkui kidalang esat sanonto mak tahu tika tuh engki pak asokon kau lewat tapi bula ate maksial muntika percaya ongku salongto anak nageniko eki laban bula eki kak dimau bengki eromata bi bula wi oh engki pak menabi panjenengan leres aromata anak dan kula sing kasambut sahro nyara ya tore pak ya tore tuh engki tapi beda setong syarat niko mon pon tika pasra deka bula pon ada tau sabit beda dinto sahra bekan kotu norok sengko ya nak engki ki ya mana Tika berenggula madeg waktu tos ngantos beda nasahra beli nasahra tika berenggula waktu tos ngantos tadi dah abali dah tak icator mungkin Bapak Sahnawi kelaben Ibu Suniwan siampun belek siang kelaben malam mikiri putrana sing kasambut sahra sampai pasrah dek sentong utusan dari kayangan jungkring saloko sing kasambut Betoro Narodo kaulaten mangkin Betoro Narodo siampun nyamar kadiki dalang sing ibu anak pandebe sing kasambet sahra adelan makin milana beun iki bede tengah-tengah tegelen dina ongguna beun etolonga kelaben singko iya tapi bede setong cara kaangkui beun tak etemu kelaben Betoro Kolo Arya bede setong syaratna Arya gibigian jagung
padi bulir riah padi lagena engkau minta tolong dek kabekna Arya tabur ya nak matoring kiki kasoon ki iya marah tabur paberetan saro lah bagus ampun beretamang sohra sampun nabur kalau bice jagung padi bulir satu jena ampun rata di dapur sampai tengki sampun tengki ampun tak kita ngale sohra sampun berdiri di tengah-tengah kauladan mangkin labun tak kasangka Sabrina boleh engko ngiteka gelu ya dia sakero takuk beun tep-tep eta beung kelaban setong bangsa Bedoro Kolo mun semak kabeuna engko pas tengalan jeung Bedoro Kolo kaanggoy ngakan beunang ya matoring kiki kasukun kita pe panjenengan jauh-jauh kiki iya nak tak kira jauh dina pasepa beunang dina jeung kuliah yang ieu auladeun mangkin kelaben Bedoro Kolo sapa beun mak pas langalangi jelenangko engko panjenengan Betara Narada mak pas panjenengan sinolong yang iya nak esat satya ya tanggung jawab pangko takok beun bedekat tien kandaria sabarina ger esat satya beun la ebri jelen kelaben sengko kakanana beun esat satya la siap pagi kelaben engko matiana siap pagi edimma yang jerwana marah kala iya marah ater engko tahu ya dimma yang makjur ya Arya kakakana esa satya ger beun ceuk nabeng pule beunana sehro karang jeung ialah erokat kelaben engko bapak ibu rea parcaje deuk ka sengko ceuk beureum papa nebus sengko tak tahu masalah jerian matoring kieu adinto urusanipun panjenengan masalah ditebus iya marana beun abelia deuk kayangan jonggreng salongko karan edina sahrola eromat kalaban engko matoring kiang esat makin den kula berangkat nuju abelia deuk kayangan jonggreng salongko bakal adep deuk anjing ramatorep iya nak kaidinan ger Bedoro Kolo kelaban sengko deuk ka bapak ibu matoring kinya lagi
saus carita dari ten kula ami bade kesalahan tak langkung nyuwun maaf sesubung beresipun deung para dan